3-4 ساعت پیش جان باخته است. خیر همش معلوم. بوی کرده کشتند. با تشخیص میبریم در آنجا همش را معلوم میکنیم. فهمو برید میرویم. جمعه خان لابای بیا میرویم. روزی باشه ها شما هم کمک کنید. انا همین طرف همینجا انا همینجا بسید. همه چی رو قید کردی؟ بله همه چیز رو در اینجا قید کردم. از پای کار میشویم. خوب شده است. خوب شده است. شما در این تفتیشات ما رو همراهی میکنید. خوب. اویسته بچه ها اویسته بایید تو از آن طرف گیر. اویسته احتیاط باشه احتیاط. غیور لابای رفتیم. گوش میکنم رفیق سردار. اطاعت رفیق سردار. این کار ناز نه. تلفنی گفته بودم کو. اینقدر بی‌صبر هستی؟ تو دیگر چی میخواهی؟ مرا فریب نکن. من تو رو فریب کردنی نیستم. تو باید مرا فهمی. کودکی بدنی مرا چیکار میکنی؟ 2 روز بعد همه حق و همسایه خبردار میشوند. بعد چی میشود؟ تو صبر کن. همش نقض می شود. چقدر صبر کنم؟ کم ترکی دیگر. کم ترکی دیگر. اوه عالی رفیق پالکونیک. بهترین. از اون شما هم بد نیکو. آفرین بهترین. ها واقعا جسد آن زنی کشته شده رو من دیدم. زنی تقریباً 40-43 ساله بود. تشخیص یگان چیز رو معین کرد؟ بله رفیق سردار. تشخیص طبی اندازه پایافزال در گچ بوده رو 41 معین کرد. لیکن ایزی انگشتانش رو پیدا کرده نتوانستیم. این چونین کیفیزن. اگر این غارت میشد رفیق پالکونیک، زن سمکه‌اش رو در اینجا نمیگذاشت. فهمو. اجازه دهید رفیق پالکونیک. مرحمت. جای استقامت زنی کشته شده رو معین کردیم. خوش. ساکن کوچه نوبهار، خانه رقم 7، ناحیه اسماعیل سامانی، زبیده و زمیره عسکر آنها است. خوب بچه ها. همه تون از پی جستجوی قاتل شوید و هر لحظه از رفت پرونده به من معلومات دهید. فهمو؟ اطاعت رفیق پالکونیک. از پی کار شوید. خیر. امشب به خانه بیا. مصلحت میکنیم. من الان کی در خونه؟ من با مادرم گفتم که امشب به خانه خاله میروم. او چی به خونه برایم؟ این کاری تو است. فرمان میدهی؟ این کار رو بغیر از من و تو دیگر هیچ کس نمیدوند. میایم. چیزی که از همسرت میگیری من هم داده میتوانم.
рафиқ майор, ман шуморо намефаҳмам. агар ягон гуноҳ содир карда бошам, рӯи рост ба ман гӯед. шумо ба ман бигӯед ки дар хона набуданатонро кӣ тасдиқ мекунад? охир ман ба куҷо меравам, чӣ кор мекунам? ба шумо чӣ дар кор? хоҳиш мекунам ба савол ҷавоб диҳед. гӯш кунед. агар шумо хешу табори занам бошед ки ман шуморо дар муддати 15 сол бори аввал мебинам, агар шумо аз вазифаатон истифода бурда ба дифоаш омада бошед, ман аз ӯ ҳатман ҷудо мешавам. агар ман ба ғайр аз кори давлатӣ ба дигар мақсад омада бошам, метавонед ки ба роҳбарияти ман шикоят кунед. гӯш кунед, дар ин ҷо одамон бисёр. биед рафтаҳо он ҷо суҳбат кунем. марҳамат. медонед, ман ҳуҷҷатҳоро бояд аз назар гузаронам. ҳама инро диданам дар кор. зудтар. медонед чӣ? гӯш кунед. то ман ба кадом гуноҳ айбдор шуданамро надонам, ман дигар ба ягон саволатон ҷавоб намедиҳам. гап сари ин ки субҳи 25 ноябр аз кӯчаи Заргар наздикии роҳи оҳан ҷисми беҷони занеро пайдо карданд. инҷо ман чӣ дахл дорам? ман дар куҷо будани ин кӯчаро ҳатто намедонам. дахл доштан ё надоштанашро рафти тафтишот муайян мекунад. вале Замира Аскаровна ба Самарқанд нарафтааст. чӣ шумо гуфтаниед ки он зан ҳамсари ман? анагар дар куҷо будааст? дар ҳақиқат байни ману Замира вақтҳои охир ҳамдигар фаҳмид набуд. вале ҳама ин маънои онро надорад ки ман қасди ҷони ӯ карда бошам. ман аз ӯ ҷудо шуданӣ будам, вале қонунӣ. маро барои ҳабс кардан омадед? барои ин ҳоло далели кофӣ надорем. кӯшиш кунед ки аз шаҳр берун наравед. аввал аз паси ба роҳи охират гусел кардани ҳамсаратон шавед, баъд ба шӯъбаи милиса биёед. фаҳмо? ба куҷо? ба хонаи холам. 3 рӯз пеш ба хонаи холат рафта будӣ ку? оча ба 20 надаромада аллакай як бор бахтатро шикастӣ, пеши по задӣ. боз нашавад? оча, аз оне ки ман аз Зариф ҷудо шудам, ягон чизро аз даст надодам. ва бо шахсе ки аз ин моҳ ба он моҳ маош интизор мешавад, ман тамоман зиндагӣ кардан намехоҳам. аз Зариф беҳтарашро меёбам. мисли Зариф бар ин ҷавонро дар шаби хобат ҳам намеёбӣ. беҳтарашро наёбам, бадтарашро меёбам. исто, ту ба ҳеҷ куҷо намеравӣ. ба хона даро. ба фикрат ман намебинам. курам. чиро? доғҳои рӯятро. ҳомилаӣ? оча. аз ки? беҳаё, акнун дар назди ҳамсояҳо чӣ хел сар боло карда мегардам. гап зан. гӯш мекунам. кӣ мепурсад? нест. чӣ гӯям? аз ӯ ҳомилаӣ? не. пас аз кӣ? ту маро шарманда кардӣ. аз кӣ?
дар ҳақиқат шаби 24 ва 25 ноябр ман дар хона набудам. пас дар куҷо будед? медонед, як рафиқам ба сафари хизматӣ ба хориҷа рафту нигоҳубини хонааш ба зиммаи ман аст. ман он шаб дар ҳамонҷо будам. ки инро тасдиқ мекунад? чӣ? инро? шинед шинед. рафиқ зубайдов, барои исботи бегуноҳии худ ягон далел оварда метавонед? имкон дорад ки то як муддати муайян модараш нафаҳмад. модараш нафаҳмад? бале. ваъда намедиҳем, вале кӯшиш мекунем. хуб? ному насабашро медонед? нишона ном дорад. ростӣ насабашро намедонам. суроғаш? ман рақами телефони дастиашро медонам. аз ҳодисаи рухдода ӯ ҳам хабар дорад? не, хабар надорад. медонед, ман ӯро нияти ба никоҳи худ даровардан дорам. ҳамсаратон ин муносибати шуморо медонист? намедонам. дар байни ҳамсояҳо овоза пахш шуда буд, вале замира ягон бор напурсид. вале дар дилаш сардии зиндагиро ҳис мекард. вале инро вонамуд намекард. замира ягон дугонаи наздик дошт? бале, дар шаҳр зебоном як дугона дорад. хуш, фаҳмо. салом алейкум. ва алейкум ассалом. ба ман Дилноза Каримова лозим. Он кас инҷо кор мекунад? ана он кас. Ташаккур. саломат бошед. салом алейкум. салом алейкум. шумо Дилноза Каримова? бале, чӣ хизмат кунам? ман Сайфулло Раҷабов, капитани милиса. замира Аскаровнаро мешиносед? бале, аммо он кас Самарқанд рафтанд. кай рафтанд, шумо намедонед? ба фикрам 24 ноябр буд. нисфи рӯзӣ ба ҷои корам омада буд. гуфт ки субҳи фардо меравад. мақсади сафараш чӣ буд, шумо намедонед? аёдати модар. мақсади сафараш танҳо аёдати модар буд? не, боз баъзе майдачӯдаҳоро мебурд, аз он ҷо меовард, ҳамин тавр зиндагиашро пеш мебурд. ман ҳам ба вай 2000 сомонӣ додам ки ба ман ҳам ягон чиз биёрад. хуб, аз ин ҷо масалан чӣ мебурд? бисёр чиз, лекин ин дафъа як ангуштарини қадимаи калон ки нигинаш алмосин буд. нагуфт ки ангуштарин чӣ қимат дорад? ҳамин қадар гуфт ки нигини ангуштарин 17.5 карат алмос дорад. алмози ҳақиқӣ ва 17.5 қирот будани нигини он ангуштаринро кӣ муайян карда бошад? 3 моҳ пеш мо ҳамроҳи ӯ ба як мағозаи
антиқа фурӯш рафтем ба назд як фурӯшанда усмон. он кас мутахассиси сангтарош буданд. ман дигар чизеро намедонам. беҳтараш аз худаш пурсед. мутаассифона замира аскаровна дигар дар қайди ҳаёт нест. чӣ хел? боз ба куҷо? дар хона ҳабс кардани ман ягон фоида надорад. ҳанӯз ҳам дер нашудааст. барои исқоти ҳамл? не, пас барои чӣ? барои шахсе ки ба ӯ кӯдак лозим аст биёяду хостгорӣ кунад. зандор аст ё безан? дар кор шавад аз занаш ҷудо мешавад. занаш безуриёт аст. аз бадбахтии касе барои худ бахт меҷӯӣ? зиндагӣ ҳамин аст. шарму ҳаё ҳусни зан гуфтанд. сад афсӯс ки ман инро дар духтари худам намебинам. рав! даро дар кушода. ассалом. ҷонам, тинҷӣ? ба риштарошӣ ҳам дигар вақт надорӣ? чӣ гап аст? ту чӣ? хабар надорӣ? аз чӣ? як ҳафта пеш замираро куштанд. чӣ? куштанд. кӣ? намедонам. بیا بشین. مفتیش آماده بود. چی میگوید مفتیش؟ تو رو جیغ نزد؟ مرا برای چی جیغ زنند؟ آنها دانستند میخواهند که شب 24 و 25 من در کجا بودم. چی؟ آنها از تو گمان برند؟ البته. انا برای همین من راستی گپ رو گفتم. زیخ نشو جانم. همش خوب می شود. اکنون تو باید به خانه ما زود خواستگار فرستی. چی؟
صبر کن. کمتر صبر کن. ببینیم چی می شود. این سنگ امیتی است. در قطار کوههای هندوکش است. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت. حتی برای سلامتی انسان هم مفید است. ببینید چقدر شفاف و مستحکم. تشکر. ما فردا باز میایم. عجیب. 1 ساعت کله مرا گرم کرد و هیچ چیز نگرفت. باری دیگر سلام علیکم. و علیکم السلام. خدمت؟ کاپیتان میلیسا سفاروف. فهمیدم. یگان واقعه روی داد. شما این زن رو میشناسید؟ نه نشناختم. ولی شاهدان میگویند که شما 3 ماه پیش سنگ انگشتری رو معاین کردید که الماس بود و همین زن آورده است. الماس؟ عجیب. این رو به شما کی گفت؟ ببخشید من 3 ماه پیش در بیمارستان بودم. به مردی که این انگشتر رو نشان دادند افتش چخیل بوده است؟ خرابینه مولاب دار تقریبا 50-55 ساله. در سرش کلاه داشته است. کلاه. فهمه این به فکرم رشید است. رشید؟ انیق رشید است. در کجا زندگی میکند؟ در نزدیکی های ایپادروم. میدانید اون نیز مثل من سنگشناس است. قریب هر روز او به نزد من می آمد و با هم درباره سنگ ها صحبت می کردیم. چند وقت شد او رو ندیده اید؟ تقریبا 1 ماه. 1 ماه؟ بله 1 ماه پیش. من میتوانم رقم های شما رو داشته باشم؟ مرحمت. چرا نه؟ 917 باز 1 بار 17 45-19. تشکر. سلامت باشید. اگر لازم شدید به شما زنگ میزنیم و اگر شما درباره رشید یگان معلومات پیدا کردید حتما با ما خبر دهید. البته. تشکر. سلامت باشید. خوش باشید. салом алейкум. салом алейкум. ба шумо кӣ лозим? ба ман нишона лозим. нишона? бале нишона. кани ба хона даро. ба дастам афтодӣ? бубахшед ман ҳасанҷон ҳеҷ чиз аз ман пинҳон намемонад. нишона? оқибат хуш дорад ба дастам афтод. модарҷон, шумо ақлатонро хӯрдаед магар? ин касро ман бори аввал мебинам. чӣ? намешиносам. ин магар ҳамон ҳасан нест?
کاپیتان میلیسا راجابوف. تو бебало намегардӣ. оқибат ҳамаи моро ту шарманда мекунӣ. خوش نشانه کنی در کجا صحبت میکنیم؟ марҳамат. مرا مچینید. خیر کنی از چه غوز میکنیم؟ من گپم رو گفتم اگر بعد نیم ساعت با جای گفتگیمون نهایی کار کردم رو در حقیقت میکنم. معلوم که تو حالا همه رو نشناخته ای. бори аввал ба чунин мушкилӣ рӯбарӯ мешавем. чаро ин кори маъшуқаи зубайдов нишона набошад? ба гумонам он духтар ба ҳама кор қодир аст, ҳозир аст тамоми кори бадро кунад. шояд нишона ба хотири молу мулк шуда касеро фармон дода бошаду чӣ мегӯед? شاید چنین هم باشد. лабай. бале ҳаминҷо рафиқ полковник. гӯш мекунам рафиқ полковник. бале дар се самт кор карда истодаем. хуб итоат. хуш бачаҳо, баъд аз 1 соат мебароем. تو شیطان، ابلیس، تو همه رو با چاه می اندازی. خیریت که من با دام تو نافتادم. خاموش، ترسونچگی بزدیل. توی ابلیس، توی. چی گفتی؟ چی گفتی؟ زمیره رو تو کشتی. فایشه.
ҳеҷ фаҳмида наметавонам. ин ҳама кори кӣ бошад? шояд ки чӣ ба фикр фурӯ рафтаӣ? гӯё ман ин шахсро дар куҷое дида бошам. чаро ба хотир оварда наметавонам. нағз фикр кун. ман ба идора меравам. шумо аз пайи муайян кардани шахсияти ҷасад шавед. фаҳмо? хуб. рафиқ Сардор, қариб фаромӯш шунам. имрӯз нишона ба дастон меояд. ин ҳамон духтаре ки шаби 24 ба Зубайдов буд? бале. биёяд. хуб шудааст. рафтем. меравем. ана ҳамин тавр. фаҳмо. маро муфаттиш Абдумаҷидов даъват кард. ҳозир. Рашид шумо? ҳа, ман. шуморо ман даъват кардам. ба шумо ҷавоб. ҳамин ки лозим шуде даъват мекунем. хуб, майлаш. ман рафтам. майлаш, хуб. салом алейкум. салом алейкум. марҳамат ба утоқи ман. мо ҳамаи ин ҳуҷҷатҳоро меомӯзем ва пешниҳод мекунем ва муайян мекунем ки то чӣ андоза шумо бегуноҳ ҳастед. ман ба бегуноҳии худ боварӣ дорам. шумо бинед, биёед, ҳамаш марҳамат, гузаред. шумо Зубайдо ва Замира Аскаровнаро мешиносед? хуш, гап занед. ман занеро бо ҳамин ном мешиносам, аммо насабашро намедонам. чаро инро аз ман мепурсед? дар ин ҷо ман савол медиҳам, на шумо. фаҳмо? фаҳмо. акнун бигӯед ки кай ва чӣ гуна шинос шудед? агар хато накунам ним сол пеш шинос шуда будем ва ташаббус кори шиносоии худи Замира буд. як нисфи рӯзӣ ба хабаргирии Усмони сангшинос рафтам ба мағозааш. вай набуд. ҳамон вақт ду ҷавонзанеро вохӯрдам ки ӯро мепурсиданд. ассалом. салом. ассалому алейкум. ин мағозаи Усмони сангшинос? бале, ҳамин аст. чӣ мехостед? шумо Усмони сангшинос? ҳа, ман. шумо аллакай маҳкам кардед? бале, чӣ хидмат кунам? мехостам ки аслӣ будани санги ҳамин ангуштариро муайян мекардед. медонед чӣ? асбобҳои муайянкунандаи сангро ин саҳар аз хона наовардам. агар хоҳед ба хона рафта, санги шуморо муайян мекунем. баъд аз он аз паси корҳои худамон мешавем. марҳамат, меравем. марҳамат. намедиҳед? ба фикрам ин ҳайрат ки шумо дар ҳамин ҳақиқ гумон кардем ки шуморо намеёбем. аниқ муайян карда метавонед, ҳа? албатта. дар ҳамин сину сол худро ба ҷои дигар кас муаррифӣ кардан хуб аст магар? гуфтам ку аз кунҷковӣ. баъд ба онҳо росташро гуфтам. бовар накунанда аз худашон пурсед. бори охир Замира Аскаровнаро
кай дида будед? мо 3-4 маротиба во хӯрда будем, вале бори охираш дар ёдам нест. охири моҳи ноябр бо ӯ вохӯрда будед? Не. аниқ? ҳа, чунки ман дар душанбе набудам. аз кадом рӯз? 24 ноябр субҳи барвақт ман ба Москав парвоз карда будам. кӣ тасдиқ мекунад? стюардесса Гулнораи Баракатулло. инро муайян мекунем. аҷиб, дар ин сину сол чунин қувваи ҳофиза. медонед чӣ? ҳамон шаб кадом нохалафе замира аскаровнаро ба қатл расонидааст. наход. ҳеҷ боварам намеояд. кадом нохалаф бошад? намедонам. бинобар ҳамин ба ёрӣ муҳтоҷем. агар рафту ягон чӣ ба ёдатон омад, ҳатман ба мо хабар диҳед. хуб? хуб шудааст, ҳатман. ҳозир. аввал хонеду, баъд имзо гузоред. хуб? марҳамат. барои чӣ нахондед? ман ба шумо боварӣ дорам. ташаккур барои боварӣ. саломат бошед. хуш бошед. шумо ҳам. марҳамат, дароед. иҷозат? марҳамат. марҳамат. рафиқ сардор, ӯ чунон афсона мебофад, ки гӯё мо кӯдак бошем. хуб, ман инро меомӯзам. рафиқ сардор, агар иҷозат бошад, гуфтугӯи телефонияшонро сабт кунем. чаро не? ҳар қадамашро зери назорат гиред. пурсиши шоҳидонро низ давом диҳед. фаҳмо? хуб шудааст. аз пайи кор шавед. итоат.
як лаҳза мумкин? салом алейкум. Салом. чӣ шумо? хуб Салом ҳастед? алейкум. биёд бачаҳо ба хона бубахшед, баред. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ Сафаров Раҷабов. Раҷабов. саломат бошед. биёд бачаҳо як пиёла чой кунед. мехостем дар бораи Уроз Кабудов маълумот гирем. мегӯянд дар ҳамин минтақаҳо зиндагӣ мекунад. мекобем, ҳеҷ намеёбем. уроз? бале. хонашро намеёбем. уроз як кас ба фикрам ҳаст ҳамин хел як 4 хона поёнтар. шумо аз кай боз ӯро мешиносед, яъне он шахсро? не акнун ростӣ ман ҳамин вақте ки ба кор меравам як дар ҳамун кӯча мебинам. ар ин хел шиноси наздик нестам бачаҳо. охирин бор кай дида будед? охирон бор бале. як тақрибан 10 рӯз пеш буд. хонааш рақами чанд? гуфта метавонед? 14 ба фикрам. рақами 14. бале. хуб навистӣ? биёед бачаҳо ташаккур. як пиёла чой мекунем. ташаккур. саломат бошед. зинда бошед. хайр. хуб. омадӣ? бале. раҷабов дар куҷост? ӯро духтарчааш бемор шудааст. ба хонааш рафт. шояд камтар дертар расида ояд. фаҳмо, ягон маълумот пайдо кардед? бале, дар ин ҷо дар бораи марди ғарқшуда маълумот пайдо кардем ва гуфтугӯи ҳамсоягонашро низ сабт кардем. аҷиб. маълум мешавад ки ғарқшуда Уроз Кабудов 2 сол дар донишгоҳи тиббӣ таҳсил карда, сипас ба экспедитсияи ҷустуҷӯию геологӣ рафтааст. ҳамин тавр? бале, ҳамин тавр. барои дуздӣ ҳабс шудааст? бале, таҳи 2 сол дар маҳбас нишастааст. акнун ба экспедитсияи геологӣ равед. фаҳмед ки Кабудов бо Давронов ки ӯ ҳам геолог аст, хуб, шиносан ё не? хуб шудааст. аз пайи кор шавед. хуб. салом алейкум. ваалейкум ассалом. зубайдов тинҷи аст? шуморо интизорам. марҳамат, ба утоқи корӣ гузаред. рафиқ майор, агар иҷозат бошад ҳамин ҷо суҳбат кунем. он ҷо маро интизоранд. майлаш, гап занед. медонед, як зан ба ҷои корам омада гуфт ки замира аз ӯ $1000 қарздор аст. як забонхатам ба ман навишта дод. хуш. медонед, гап сари он аст ки он хат ба хати замира монанд аст. ман намедонам чӣ кор кунам. ному насаби даъвогар? ному насаби даъвогар Тағойгул. Бурҳонова Тағойгул. дар ин ҷо сураташам ҳаст. хуб, шумо аз пайи кор шавед. хуб, ман ин масъаларо дида мебароям. майлаш. саломат бошед. хайр. меравем.
نظر. بله. سلام علیکم. شوالیف حسن شمایید؟ ها چی بود؟ این زن رو میشناسید؟ ها میشناسم. سری مسئله میاییم. چرا شهر نشان و نشانه را زده مجروح کردید؟ باور کنید خودم نمیدونم چه خیل بدم این شیطان افتادم. برای او شده قریب دست به جنایت میزدم. وای نگفت که داغ زیر چشمش برای کدام برنامه پیشنهاد کرده اش شد. برنامه؟ چه خیل برنامه؟ تخمینا در ماهای اولهای ماه اپریل ما شب رو همراه گذراندیم. او از من خواهش کرد که همسر زبیدوف رو از بین بردارم. یعنی اگر زبیدوف از زنش قانونی جدا شود مال و اموال او رو تقسیم میکردند. من از اول راضی شدم به شرطی که بعد 6 ماه زندگی با زبیدوف از او جدا میشود و ما خانه‌دار میشویم. مفصل یعنی از زبیدوف میراثی زیاد با او میماند برای که وی طفل دارد. بعدی که کشته شدن زن زبیدوف را فهمیدم قریب دیوانه میشدم. دوامش باقی همش رو خودتون میدونید. فهمه. گوش میکنم. رفیق مایور این من سفاروف. چی خبر؟ نشانداد حسن شوالیف رو گرفتم. حاضر با شما طریق پشت روان میکنم. خوش. از اوراس کبودوف چی خبر؟ اوراس کبودوف در حقیقت 4 سال در هیئت اکسپدیسیای گئولوژی جنوبی به حیث فلچر کار کرده است. محض در همان دوره جمال دورانوف وظیفه سرگئولوژی اکسپدیسیای مذکور را به عهده داشته است. کارمندان کهنسال یادآور شدند که کبودوف دزدی گذرا بوده است. بارها دورانوف او را از جزای مأموری رهانیده است. بالاخره به دست افتاده است. بعدی از دارالاخلاق برآمدن در هیچ جا کار نمی‌کرده است. همان شب که صبح فردایش جسد او را در ساحل دریا یافتند. ساعت 22:00 در جای استقامتیش بوده است. این را ناظر منطقوی لیتنانت میروف تصدیق می‌کند. آفرین سفاروف. نظارت دورانوف را ادامه دهید. خوب شده است. تفتیشات نشان می‌دهد که شما قصد جان زمیره اسکر را کرده اید. این گپ دروغ است. شما به حسن شوالیوف مصلحت داده اید که زمیره اسکر را به قتل رساند. این گپ ها اساس ندارند. شما رد کرده نمیتوانید، چون که در نشاندادهای شهروند شوالیوف همه چی نوشته شده است. نوی کزیال. نوبدار آن زن را هم بیارید.
ассалому алайкум. салом алайкум. шумо ин касро мешиносед? не, бори аввал мебинам. шумо чӣ? ман ҳам намешиносам. навбатдор, ин касро гирифта ба боздоштгоҳи муваққатӣ баред. барои чӣ? ман ҳеҷ чизро нафаҳмида истодаам. баъд мефаҳмед. пушаймон мешавед. бурҳонова тағойгул? бале, бурҳонова тағойгулам. марҳамат, шинед. хуш. шумо гӯё ба марҳум Замира Аскаровна 10,000 сомонӣ қарз додаед, ҳамин тавр? бале. барои чӣ? ин кори ҷиноят аст? ё ман ҳақ надорам ки ҳаққи худамро талаб кунам? ҳақ доред. шояд ӯро маҷбур карда бошед, а? агар шумо шубҳа дошта бошед, ман аз забонхаташ бо дастони худаш наиштааст. санҷида бинед. хуб, санҷида мебинем. акнун бигӯед ки кай ва чӣ хел Замираро мешиносед ва чаро ӯ аз шумо пул қарз гирифт? ба ростӣ аз волидонам як ангуштари мерос монда буд. арзишаш гарон буд. барои ман ҳам арзишманд буд. хуш. баъд фирӯза ном ҳамсинфам савдогарони зарузеварро ки мешинохт, ҳамон Замираро ба хонаам овард. ангуштаринро нарх кардем. чӣ қадар? 30,000 сомонӣ. 20,000-ашро доду, 10,000-аш нарасид. гуфт ки аз Самарқанд ки баргаштам, ҳатман боқӣ мондаашро бармегардонам. ва ан ҳамин забонхатро дар шоҳидии Фирӯза навишта дод. баъд фаҳмидам ки касе ӯро куштааст. хуб, фаҳмо. ором шавед. ҳама кор ҳалли худро меёбад. метавонед ки равед. агар лозим шудед, мо боз шуморо даъват мекунем. хайр. нигоҳ кун, савор пайдо шуд.
آنجا چیکار میکنند؟ نمیدونم. میبینیم. رفتیم. ما رو انتظار شد. نجوندی. شما باید با ما روید. شما چیکار کار ایستاده؟ بعد همش رو میفهمید. شما کیستید؟ من چی گناه کردم؟ حاضر باید به شعبه روید. شعبه؟ برای چی؟ آب نوشید. تشکر. سفرها بخیر. این دفعه به کجا رفتنی بودید؟ با انگشتری الماس یا به انگشتری؟ کدام انگشتری؟ کدام الماس؟ من اون دفعه به شما گفته بودم که در جمهوری من نبودم. انا ببینید چیپته هواپیما در کار نیست. ما الکی درباره چیپته معلومات گرفتیم. بگویید که اون دفعه پیش از پرواز چرا 2 مرتبه با ضمیر عسکر را وا خوردید؟ اگر وا خوردم این معنای آن را ندارد که من او را کشتم. در حقیقت این طرفی کار را نقص فکر کرده اید و دلیلی رد نشونده دارید. اگر نمیشناسم. باور نمی کنم که زود فراموش خاطر شده باشید. نامی استیاردس گلنوره برکتالله در یادتان هست و عکس رفیقتان را نمی شناسید. شما چه ها میگویید؟ کدام رفیق؟ مگر اینش را هم به گردن من بر کردنی هستید؟ عجب. پس از کجا می دانید که او روز کبودوف را کشته اند؟ آخر شما فقط برای مرده ها مرا به اینجا دعوت می نمایید. ما با زنده ها همسر و کار داریم. انا یک تا از شما. دیگر افسانه اتان به کار نمی رود. شما دلیل ندارید. پس چرا دستانتون می لرزد؟ این از هیجان است. شاید او روز کبودوف را به یاد آورده باشید؟ من گپم را گفتم. شما با او همکار بودید؟ این که ها بود. یک دختر آن وقت در ما کار میکرد. رخصت رفت و دیگر بر نگشت. بعد آوازه شد که او را حبس کردند. پس چی خیل؟
рақами телефони шумо ба дасти ӯ афтидааст. ман аз куҷо донам? ва ягон бор гуфтугӯи телефонӣ ҳам надоштед? не. Сафаров, диктофонро ба ман диҳед? ҳозир. марҳамат. ҳоло гуфтугӯи телефониятонро бо Уроз Кабудов мешунавем. лозим нест. ҳамашро мегӯям. хуш. баъд аз шиносоӣ бо Замира ба назди Уроз рафтам. гуфтам ки ӯро аз байн бубарад соҳиби 10,000 мешавам. баробар тақсим мекунем. ва 2,000 сомонӣ пешакӣ додам. пули боқимондаро баъди анҷоми амалиёт бояд медодам. вале шабе ӯ занг зад. гуфт ки вохӯрдан лозим аст. ман илоҷ надоштам. рафтам. маст буд. маро масхараю таҳқир мекард. ҳаққи боқимондаро талаб мекард. вагарна фардо ба милиса рафта иқрор мешавам ва туро бо худ мекашам. рақамҳои нави маро аз куҷо ёфтӣ? ҷӯянда ё банда? чӣ мақсади маро фиреб кардан доред? авансро гирифтӣ ку? харчӣ акнун барои маошам омадам. маоши маро овардед? ман дар ин нисфи шаб барои ту маошро аз куҷо меёбам? он зормондаро то ҳоло нафурӯхтаам. барои ман фарқ надорад. исто астаги замин бошад ҳам. ту ҳеҷ дигар нашудӣ. шумо ҳам як хислататон бо шир омадагӣ. кадомаш? фиребгарӣ. камтар нӯшидан дар кор. ака нӯшида бошам ҳам бо пули худам нӯшидагӣ фаҳмидӣ? хайр шуд. биё рафтем. куҷо? ба хонаи ман. хона? меравем. рафт. шумо дар хона доред? хонаи гург беустухон намешавад. чаро ака шуморо ба кори дипломатӣ нагирифтанд? баъд ин кор мекунам. бо рӯи ҳамвор меравем. рафтем. худаш рафтид? худаш. ман дасту по хӯрда шудам. лои хушк ба девор намечаспад. шахсе ки барои 25,000 сомонӣ хуни ноҳақ рехтааст метавонад ки пулро нагирифта бо дунёи ҳастӣ падруд бигӯяд. маст буд. экспертиза дар таркиби хуни ӯ алкоголро муайян кардааст, аммо на ба он андоза ки ӯ худро идора карда натавониста бошад. дар пири ақламро хӯрдам. пас ангуштарӣ куҷост? фурӯхтам ба 20,000 сомонӣ. чипта харидам ки ба Русия биравам.
برای طبابت دلم. شما او روز نیستید که کرکرانه عمل کنید. یعنی اختیاری اقرار شدنی نیستید ها؟ او را گرفته برید. خوب شده است. خزید. گمان نداشتم که اینقدر زود سیر را فاش میکند. او گمان کرد که ما در حقیقت گفتگوی را با او راز در تلفن ثبت کرده ایم. اگر انگشتر را نیابیم چی می شود؟ اگر نیابیم آن وقت فکری دیگر میکنیم. آیسته راست است. درو بیایید رفتیم. می رویم. تقدیر حسن شووالیف و نشانه ایشون آورد. چی می شود؟ در نزد قانون جواب میگوید. ها گفتگی برین. خوب با زبیدوف خبر دهید که قاتل همسرش را دستگیر کردیم. خوب حتما. اطاعت.